Достор, бүгүн сиздерге араб эл жомогу, акылдуу дарыгер. İran uşaqlarının biri abdan semirip, salmağı da oğurlaşıp getkenden olam. En soğuluğundan tılsızdana başlaydı. Шыпаасын издеп болгон дарыгерлерди чакыртат. Алардан майнап чыкпайт. Шах семире берет. Бир күнү ага акылдуу дарыгер келет. O şahım, men sizde ayıktıram. Biroq sizge qanday dары tandoo gerektigin oylanууga maga dagı 3 gün möhlet beriңiz. 3 күн өтүп дарыгер айтат. Şahım, taqdırың maga açık bolup kaldı. Bolgonu 40 gündük ömürüň kalıptır. Ager maga şembeseň, meni karangı kapaska kamatıp koyup jazala. Шах анан дарыгерди 40 күнгө каматат да, өзүн өлүм жөнүндө санаа басып, жегени желим, ичкени иримге айланат. Көңүл ачканды коет. Элден очолоп атка да минбейт. Bassa tursa oynan ölüm getpeyt. Sarısanadan ulam, şopayıp arıktayı beret. 40 күн өтөт. Камактагы дарыгерди чакырып келүүгө буйрук берет. Дарыгер алдына келет да, эмне үчүн али тирүүмүн? O şah, olgon amalım sen arıktatış bolçu. Başka argam jok üçün uşuga majburlamadım ba. Bölöktarı tappadım. Шах анан дарыгерди белек бечкеге карк кылган экен. Жомокту кыргызчалаган жана көркөм окуган О Шакир менен Nazgül Beyşege. бөбөктөр, эгерде күнүгө кызыктуу жомокторубузга кызыксаңыз, Ruheştu kanalına katlanıp koyunuz.